Mwaka umwe nyuma ya kura kwa Mwenda Mbijiwe reu muciĩ wa Mbijiwe na Thĩnjĩrĩ Ngai nĩ maruthĩte maromba makuririkana mwana wa Teresia Seremont Mau marĩkĩtie kwithirwo makĩrutha na merĩtĩkia arũa moyo baria maugĩte mena wĩrĩgĩrĩro mũnene agacoka kana gũcoka kwa mwana ũyũ wao makĩaria atũri na nginyagia ntuma muciĩ wawe maugĩte thirikari nĩbaterie kũthũngĩra na gũtigĩra nĩ makwĩrwa ũma wĩgiĩ mwana ũyũ wao mawĩra kĩrĩgia na rai maromba ni mama. Tariki 12 mweri wa ĩtandatũ mwaka wa 2021 mathaĩna ja ũgoro nĩrĩo nteto ciaringire biongo bia nteto na kwambĩrĩria gũtambaja rungu ikurura kura kwa Mwenda Mbijiwe ũrĩa warĩ mũtaaramu wa gĩsiasa na Mwankĩra Nandĩ mũtano baba atoneka mũkururio. Nikio gĩtũmi gĩkĩ Nandĩ nja ya Mwenda atũri atongire bakĩndini omwe na acore wejete amwe nja ya ntora ya Seremont Mau na kwĩja marune kũririkana mwaka jumwe kuma Mwenda kũra na kũmũrombera nĩkenda kuonekana gũcokera nja arĩthĩria. Narua atugukinya mwaka jumwe kumarira Mwenda urire untu urire tariki 12 cia Juni last year gintu mathaĩne jogoro na ikio twithiritwe turiaja twina maromba ni untu wa mwaka juu wathira tutionete Mwenda na ndi kwenda kuga uti ofisine undi ngino Mwenda antitite imbitite kwa DCI Nairobi imbitite kwa Inspector General Police alafu muthieni imbitite State House kwa President tere mwatija iritija thatu security yawe kare gantonya kujite aja ni untu bakurikana mwaka jumwe kumarira Mwenda urire tariki 12 mweri wa ĩtandatũ na mwaka Nandĩ mwaka jumwe wathira kumarira urire na tutumenyete ina Mwendetire ituthiurukite ituthiĩtinya maandamano kithirikari tugetainya kwa DCC Timau ndikenda tutetheria gucwa mwana wetu na mwaka Nandĩ tutona mafanikio so no tuituje Mwenda ari muoyo batu tukarithika nguruki ria tukona Mwenda kuringana na nja ya Mwenda bara baugite bena wĩtĩkio bobunene ati mwana wao ari moyo ni barombete na gĩtĩo Rais Uhuru Kenyatta wa mwena atongera bangi kuma kĩthirikari kwigĩrwo kĩao nja ĩjĩre twĩre na kĩthikĩro gĩkĩnene na kũrekera mwana wao kethirwo ni maĩtia athithĩtie na kũmũrekere nĩkenda agacianĩra nĩkenda ndũgũ bawe gũtiga kũgwatwo nĩ mĩrimũ ya maiciria. Apiro yakwa narua ikire president anko muromba na gĩtĩo gĩkĩnene Burundi nyietie buru oni kiuga president ya mutano chonto boni muringirite kura maringira jana kuma 1992 rira shindero ikibake 2013 2017 twaringa kura maita jairi nuntu bwa dispute ria ikitwe kotini na ndi narua ndenda kwiro Uhuru nuntu ni thio ndaka ni thio wari inyokethira Mwenda kwi makosa athithitie na murekere na aturekerie batu turi amiru na turi aciari tugakena muno na thai turingenda kuria thirikari yetu ya Kenya Mwenda wetu kethira reo iba turetere na inya kethira atio itwirwo atio story withire tuthike turirwe kethira kwi mantu jangi jari au na ndingenda kwa appeal ke our beloved governor Mr. Kiraitu Murungi kuma ria twambirie nteto ici ntaiguaritie kinya kauntu kamwe imtu cross ke thirikari na imtu munene ke thirikari ndingiromba eje atuchugurikire kana achugurikire na bunga ke tuone mwana wetu twina governor Kiraitu Murungi since Mwenda ure tutimwonete muciĩ jojo tutaigwa kinya ikitie mswada jo kumuthingata. Ombi letu ni moja tu, tunaomba mtukufu Rais Uhuru Kenyatta kabla haujatoka kwa serikali, tafadhali turejeshe mtoto wetu na tutashukuru sana. Baria kwa ki president wetu uria twendete muno na aigwe kiao kia mwana ojoria au bakuigwa kiao kia mwana we tuthaurira Mwenda na twitira Mwenda na ari na nontu ena structure ciothe cia gucugirira ndeto eu ni acugurikire na Mwenda onekane kenda ngino Mwenda nethiritwa kithina agotwa ni mirimu atari nayo nontu bwa Mwenda. Ngĩripotera Weru TV kuma Seremont Mau gĩcigo-inĩ kĩa Bũrĩ mbĩta mawĩra kĩrĩgia.